Tu smo sa Secret Zerom koji upravo dolazi do startne ciljne ravnine. Ovdje prolazi kroz nju, da vidimo izlaz koliko bi to trebalo vrijeme biti. I evo ga, Secret Zero 1.14.569, druga pozicija, odmah iza Honey Badgera od 1.14.356. Mari nije napravio brzi krug, malo je trebalo da sama igra učita. Evo ovdje nam je Vex koji je sad trenutno u brzom krugu, pa da vidimo šta nam je ovdje Vex spremio. Da, evo upravo sam, ti si on board i ja ću ga malo popratiti sa vanjskih kamera, tako da ga možemo vidjeti iz više kuta. A Vedran ovdje, koliko sam uspio vidjeti što se tiče treninga, ne bi trebao ovdje ugroziti top 5, ali nikad se ne zna jer Vedran ipak može tu i tamo iznenaditi. Tako je, da, definitivno, svatko ima šansu, pogotovo na Hungaroringu. Na Hungaroringu je sve moguće, znači i oni koji su zadnji u poretku što se tiče Driver Championship ovdje mogu biti prvi, tako da evo ga, dolazi nam Vex do ciljne ravnine. Vex ide na 8. mjesto, 1.15.9. Do zavoja 11, mora biti što ljevije, tako da ima što bolji izlaz. Može dirati Apex, ali ne puno, ako izleti neće mu biti baš dobro, može dobiti ovdje sami penal ili bi izletio sa staze. Evo ga, dolazi do zavoja 13.14, da vidimo. Dobar zavoj 13, evo ga, dolazi do zavoja 14, znači polako ulazak i onda pun gas u samoj sredini zavoja, što je, evo ga, i to je napravio. Dolazi do startne ciljne ravnine i Zvone Kraljević ide na 5. mjesto sa 1.14.7. Tadića koji je upravo prošao Gorana Udošića, ulazi u 3. sektor, zapravo već je u 3. sektoru, evo ga, znači zavoj 13 i 14. Da vidimo 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, da vidimo da li će uspjeti doći ispod 1.15, naravno da hoće, kako je to inače pitanje. Da vidimo, Tadić sa 8. mjesta ide na 5. sa 1.14.7. Bravo Tadić. Ti pratiš McLaren Čiza, ja ću malo pogledati McLaren Honey Badgera. McLaren je ovdje u vrhunskoj formi, vidimo za sada 1. i 6. a sigurno će se to popraviti jer McLaren je ovdje u top formi jer i oni su, ako se ne varam, čak i drugi u ukupnom poretku. Tako je, Mr. Cheese je napravio najbrži drugi sektor što bi ga moglo staviti među top 3 vozača. Evo ga, pun gas u 14. zavoju, dolazi do ciljne ravnine. Mr. Cheese sa 6. mjesta ide na 4. i za mrvicu izgubio je malo vremena ipak u zavoju 13 jer je napravio lock up sa ljevim kotačima, ali bože moj, naravno to se svima može desiti, tako da evo ga, tu nam je čak i Kiwi Stipe koji mislim da na kraju ne odrađuje svoj brzi krug zato što je dobio invalid lap time. Kao i zadnji put na Silverstonu, uzbudljivu i napetu završnicu. Tako je, evo ga, Crazy Mo 36 nam sad će nam izaći iz drugog sektora, da vidimo da li se šta poboljšao. Nažalost, vjerojatno isto, pošto nisam dobio nikakvu brojčanu oznaku da se ili poboljšao ili pogoršao, tako da ćemo ga vidjeti sada. Znači ide čak lijepi 13 zavojem, tomu moram priznati. Evo ga, zavoj 14, pun gas na samoj sredini, tako treba. Crazy Mod dolazi do startne ciljne ravnine i sa 15. mjesta na medium gumama, točnije na soft gumama, ide na 8. mjesto. Ali nikako da uspije, a sad će upast u gužvu, Tako makar ima 3 desetinke prednosti i bit će sad ne, tu je ipak široko, i ode. Nadamo se da će se brzo vratiti. Da, evo, nažalost, mi svi nešto vidimo prije nego što ste vidjeli vi, poštovani gledatelji, ali evo ga, Dextera koji pokušava ići na soft, da se možda uspije probiti kroz poredak i napraviti nešto malo više. Evo ga, 5 svjetala nam se gasi. Evo ga, i svjetlo se ugasila. I Honey Badger, Mr. Cheese Honey Badger zapravo ima dosta dobar start, ali ga Tomislav Plejić stiže, Zvone Kraljević ovdje preći možda Tomislava, dolaze do prvog zavoja, tu nam je nažalost tablica malo zeznuta, da vidimo Tomislav Plejić ide unutrašnje u taj zavoj, ali također se evo ga ovdje Zvone Kraljević brani od Tomislava Plejića, da vidimo dolaze do samog drugog zavoja i uzima to ipak Zvone. Bravo Zvone, evo ga, ali također naravno Tomislav se neće predati, tamo imamo čak isto neki fight sa McLarenom, Racing Pointom i Alfa Romeom, tako da vidimo ko nam je sve ovdje. Imamo čak ovdje već neke plave zastave što je zapravo čudno.
Tako da vidimo, ovdje imamo Kiwi Stipea koji mora se braniti od Secret Zero i Tadić on boarda, nažalost. Tadić ima Vex za Vextera ovdje, da vidimo ko će imat dobar izlaz iz zavoja 14. Morate svi znati, zavoj 14 je jedan od najvažnijih zavoja na ovoj stazi. Ako nemate dobar izlaz, upravo ste si upropastili cijeli krug i vjerovatno svoju poziciju, pogotovo na utrci. Da vidimo, Vex za Vexter, ko će imat bolji izlaz? Vex za Vexter ide s unutrašnje strane. I da vidimo, i ovdje je došao kontakt, i ovdje Vex za Vexter, ipak i Tadić i Vex za Vexter su krivi. Tadić on board nam se ovdje retireo i ovo je safety car. Ovo je safety car u 4. krugu. Definitivno je oštetio gume. Naravno ovdje sada dolazi Tomislav Plejić. Da vidimo sada na ciljnoj ravnini. Ovo će biti bitka. Imamo Scuderia Alfa Tauri, McLaren, Red Bull i Ferrari, svi zajedno, da vidimo, pun gasan start na ciljnoj ravnini, DRS ima pola njih, overtake mod su svi uključili, da vidimo ko će ovdje uzeti u svoju korist, ide Honey Badger na Marina Radića s unutrašnje strane, ulazi Honey Badger i uzima tu poziciju i tu ipak Marin Radić ide preširoko, ali ostaće na svojoj 4. poziciji, definitivno bravo za Honey Badgera što je uspio to napraviti. Takav potez definitivno se ne viđa često i Tomislav Plejić ovdje je isto također napadnut od Zvonu Kraljevića. Tomislav ima DRS, Honey Badger nema, da li će ovo Tomislav uspjeti iskoristiti? Nema dovoljno overtake, DRS i dalje radi, overtake isključio, da li će ići naglo s unutarnje strane? Nažalost neće i Honey Badger i dalje ima tu svoju drugu poziciju, ali evo ga Tomislav s unutrašnje strane, da vidimo, dolaze do zavoja broj 2, ko će ovdje uzeti prednost, da li će ići to Tomislav ide sa vanjske strane na unutarnju, ali ipak to Honey Badger ovdje blokira, definitivno lijepi defend od strane Honey Badger, ali evo ga Tomislav uzima tu svoju drugu poziciju i Honey Badger je od lovine postao lovac. Da vidimo šta će biti sada sa njima dvojicom. Tako da krećemo ovdje, ako ovako nastavi, ako uspije uštetiti dobru tu gumu, mislim da je definitivno jedan od favorita da i privede i pobjedi ovu utrku, jer ako sve prođe po planu, mislim da Crazy Mo neće ni više ni ići u boks. Tako je, evo ga, tu imamo bitku, Mateo Njirić, Crazy Mo, Matija Krov, da vidimo, 14. zavoj, pun gas na sredini 14. zavoja, ovdje Crazy Mo čak ima dosta dobar izlazak, Matija Krov također, Mateo Njirić nema dosta dobar izlazak, što će ga definitivno koštati. Crazy Mo ima DRS, no nažalost nije dovoljno. Matija Krov je nažalost predaleko za Crazy Moa, ali evo ga Matija Krov se ovdje dosta približio u samom zavoju, da li će uspjeti poboljšati? Da, hoće, također opet ima DRS, Matija Krov ponovno nema DRS, tako da će ga definitivno koštati, mislim da možemo očekivati jedan lijepi overtake u krugu broj 18. Tako da to ćemo propustiti nekom drugome, a ono što sam bio počeo govoriti, mislim da je sada vrlo interesantno vidjeti i pratiti vremena, jer Tomislav Plejić ima 16 sekundi prednosti od Gurana Udošića, boks je negdje oko 21 sekundu, tako da za sada, kako stvari stoje, nakon što Tomislav Plejić bude ušao u boks, Goran Udošić bi trebao zasjeti na prvu poziciju, jer svi vozači ispred Goran Udošića bi trebali još ući još jednom u boks. Evo ga, Kiwi Stipe sa vanjske strane ide na Mateja Njirića i Kiwi Stipe uzima tu prvu poziciju, ali Mateo Njirić se bori. Mateo Njirić se i dalje bori, da vidimo ko će ima DRS, Kiwi Stipe ima DRS, da vidimo ko će uzeti tu prvu unutranju stranu i to će ići Kiwi Stipe. To će ići Kiwi Stipe i evo ga, Mateo Njirić ipak napada, ali ne, Kiwi Stipe ipak, trebao ja mislim Mateo Njirić ovdje ipak dati po gasu, ali se previše vjerojatno preplašio da ne ošteti bolid ili da se slučajno ne zabije u Kiwi Stipea. Ovog puta Goran Udošić će uspjeti probit. Evo ga Tomislav Plejić iza svih njih, DRS ima overtake, ovo Tomislav Plejić može iskoristiti, Tomislav Plejić. Tu je Mateo, napravio malo kontakta. Triple overtake, evo ga kontakta, ovo je safety car, ovo definitivno mora izaći veliki sudar od strane Gudošića. Ovo je i također je ovdje Zvone Kraljević taknuo Gudošića i Crazy Moa, virtual safety car nam je ovdje izašao, nažalost. Tomislav Plejić je ovdje ostao bez front winga, ali je također Mateo Njirić isto ostao. 2 Red Bulla, velika katastrofa za Red Bull, definitivno velika katastrofa za Red Bull. Ako virtual safety car potraje cijeli krug, to može pomoći Tomislavu Plejiću da osigura ovu i dalje drugu poziciju ili da bude u borbi za top 3. Tako da mislim da Tomislav Plejić sada sve što radi je proba doći do boksa i molit se da dalje virtual safety car bude dok on ode u boks. Badger ovdje može doći definitivno u top 3. Ako Mr. Cheese dođe, točni Honey Badger ako dođe u top 3 i Tomislav Plejić ne bude u top 10, velika šansa i velika
manja razlika će biti na Championship standingsu, također evo ga Mr. Cheese ide na Vex the Vextera, Vex the Vexter s unutrašnje strane, Mr. Cheese s vanjske, da li će ga Vex the Vexter ponovo zatvoriti, mislim da neće ovaj put, Vex the Vexter lock upo i jednostavno Vex the Vexter će ovaj put izgubiti svoju poziciju, nažalost ne može svaki put obraniti. Recimo se ovdje jako lijepo približio, također Honey Badger ne puštaju zonu Kraljevića na miru, da vidimo i restart utrke, zvone Kraljević, lijepi start nakon zavoja broj 14, ali evo ga Honey Badger odmah ide na Crazy Moa i već imamo žute zastave, da vidimo Honey Badger ide na Crazy Moa sa unutrašnje strane i ovdje će, ja mislim, Honey Badger uspjeti. Honey Badger će uspjeti i ipak neće. Ipak hoće. I dalje ima. I ne, ovdje je kontakt. Safety car. Može još jedan safety car. Ako se desi, definitivno veliki problem. Evo ga, Tomislav Plejić će uspjeti za Honey Badgera. Definitivno veliki preokret u Championship standingsu. Da vidimo. Zavoj broj 14, imamo žutu zastavu u sektoru 3, to nam je Tomislav Plejić. Tomislav Plejić nam se ovdje izvrtio, nažalost. Da vidimo, Marin Radić, DRS nažalost nema, overtake moj skoro pun, Matija Kro ispred njega, Matija Kro također overtake, točnije IRS je pun, tako da neće biti nekih velikih overtaka, ali evo ga, ide Vex the Vexter na Secret Zero, a da vidimo Secret Zero i velika bitka između njih dvoje sada ovdje za 7. poziciju, dolaze do zavoja broj 2 i ovdje će ipak Secret Zero, ali evo ga, Vex the Vexter se i dalje bori. Ali ipak ide široko i morat će pustiti tu 7. poziciju nazad Secret Zero. 6 krugova stare, bit će na knap, opa, i tu je došlo do kontakta, Goran se malo prekočio, izgubio poziciju, jednu, drugu i čak i treću i Vedran. I Mateo Njirić izbacio Vex the Vextera, Mateo Njirić je izgubio opet front wing. Opa, tu je opet jedan cijeli čušpec koji je započeo sa Goranom Udošićem i završio se s Goranom Udošićem. Evo ga, još jedan kontakt između Mateo Njirića i Vex the Vextera, obojica su izgubili velik dio front winga, evo ga Vex the Vexter sa unutrašnje strane i Vex the Vexter da vidimo i evo ga također Honey Badger i Mateo Njirić gubi jednu poziciju, da li će izgubiti dvije, vjerovatno moguće, evo ga Honey Badger ide. Honey Badger sad napada Vex the Vextera, ima Mateo Njirića, da vidimo šta će ovdje, ipak Vex the Vexter uzima, da li će Mateo Njirić ipak uzeti, da vidimo ovdje velika borba u drugom zavoju, ali Honey Badger će ipak ovdje uzeti 8. poziciju. Prvi puta u diviziji 2 Ferrari prvi prolazi kroz cilj. Tako je, i evo ga, također ovdje imamo bitku između Ferrarija, Tomislav Plejić, Tomislav Plejić se opet okrenuo, ne, velika greška, Honey Badger ovdje uzima 7. poziciju, Vex the Vexter 8. poziciju, Kiwi Stipe 9. Mateo Njirić 10. ali evo ga i ovdje Marin Radić prvi. Vau! Opet Marin Radić napravio ono što je napravio i u velikoj nagradi Austrije. Bodovi su mu pomogli da postane prvak na toj stazi. Tako da Marin Radić prvak Mađarske.